aray mi hiwri ko fu lalandis ko jawontere parti jimo alla taw hara ko jawontere parti jimo nodditane lando Elhaj Alseni Dalaba nodditane lando Elhaj Ibrahima Ousmani Ba secrétaire adjoint des affaires religieuses islamiques e Elhaj Mamadou Saliou Camara ko fi honno ɓeɗo mokkobaɓe leydi hooreɓe mawɓe men ɓen ka leydi hiɓe jooɗi hiɓe suti ko won kon feƴƴude ɓiɓɓe yimɓe ɓen no wona noon ɗumannirede ko nde kartiji ɓe jooɗi keɗo ha médiaji ɗi fof fermama ɓe sutini ɓe fanki ɓe jooɗi keɗo ha fenike men ge nangama ɓe jooɗi keɗo ha Abi Marwa nangama ɓe jooɗi keɗo ha oya Aliou Ba nangama mo ɓe innuno awa himmo suusi ɓe jooɗi ke ha on noon kadi nangama hiɓe jooɗi tun nini kadi ɓe jooɗi kadi membre ɓe IFDC ɓe kadi natanama kadi ko fi on no hatta jama mawɓe men ɓen immo mawɓe ɓen ɓe duwa na fi goye amen tu wonno ima ko fi Guinée fof immanto ɗon yewton Mamadi Doumbouya ko gasata ko gasata yewton ko gasata ko gasata yewton mawɓe fof ko gasata ko gasata mais na yon jooɗo ɓiɓɓe mon ɓe no gollude ko nder CNRD ton inno on haalata ko fewndi ko min jaɓata on menen kadi par ce que ko wonanɗo yeeso ko fi amen men fof na fi ɓiɓɓe mon ɓen tun wona fi ɓiɓɓe mon ɓen tun goɗɗo si jangi o waɗama yeeso yo golledir peewal Mamadi Doumbouya ari o inni en ke ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venir o yewtino ɗum oyni Guinée goto waretake kadi fi politique par ce que ko fi politique e kenirɗe yeeso n'est ce pas o inni kadi Guinée jo respecta yewtere makko ni fi ɗum ko kanko Mamadi Doumbouya fayigol Ousmane Gawal la même chose ari o watti ɗon o inni 24 mois de la transition Doumbouya ajoutata ɗo hay ñallal gotal koko feƴƴi 28 septembre o renti ko ɗum ɓe sokiri Dadis en uller o wona Guinée ɓuuri Dadis o wona Guinée ɓuuri enen Guinéɓe ɓen fof hikkiti ɗon kadi ɓe watti ɗon kamɓe ɓe heɓi projet kamɓe kadi mo ɓe waɗi ɓuuri bilan hulɓinade feƴƴinoɗon 28 septembre koko feƴƴi 1er kore 1er décembre 0 kore eɗon andi ɗum no hulɓini ɓuuri ko feƴƴi kon 28 septembre par ce que nini aduna ɓurti kadi weetude kadi jaare moƴƴa sellu toñama laaɓi jelu on jooɗi ga sellu suudu makko no liɓama ɓe darniɗon école on haalali fus hande ɓe watti ɗon ɓe kidnapude yoniɓe ɓen haalu ɗo woɓe nangi on noon on tigi fusta haalde enen ko saria islam no yamiri noon ne Elhaj Ibrahima Ousmane secrétaire adjoint des affaires religieuses islamiques de la République de Guinée saria no jaɓiri noon saria islam o no jaɓiri noon ka laamu saria islam ko no wi awa ko laamu awa gonnu lamɗo duwa yewtede konnu lamɗo duwa yewtede on wulu sokede ne Elhaj on wulu sokede Imam Ahmad konnu bonni ha soka Imam Abu Halimata konnu bonni ha soka Imam Malik konnu bonni ha soka hiɗon jooɗi hiɗon ayni ɓiɓɓe lendi fof lannama yakkidirede lannama divisede on jooɗi ke Elhaj Alseni Dalaba ha ɓe créyi mande jalo hooti Guinée ami mi anda konno wonno nafude ko leydi par ce que hiɗon jooɗi ɗum ɗon defande intérêt mo andi mi haaluno min Elhaj Alseni Dalaba hiɗon duwa démission de parti mon si on andi on wawata waɗita ko Guinée par ce que ko haaju mon intérêt mo jokkuɗo ko intérêt mo jokkuɗon Elhaj Mamadou Saliou ɓe yewta fiɓe mo ko waɗi ɓen sa yewti sa ina yewta ɓe nayiɗa ɓucciɗo manki non ɓen no hakkude mon Allah bo wonɓe junnude Faysal wonɓe junnude lamɓe ɓen enen lanɗo si bonni lanɗo wari yimɓe lamɓe ɓen no warde no sasinde Guinée fof lanni yardude hakkude mon Allah saria islam no dari no inni ya junnu kefeero waro yimɓe wara o fewdema an ko haɗi o warama ko par ce que yiɗa andi ka woni junnudemo sina ɗum haran an kadi ko a sukano o wareten o waranteni par ce que nini ɓe wawi hawrude ɓiɗɗo ma an ara ɓe anda ɓe wara on tigiri kono haalata awa fi Allah ɓe geeji on so on jooɗike on ayniti o nde balore wonde tournude ɗo ni nde tourna ha nde arta kadi nde dampita on onon ɗotato billahi nde dumne ha nde arta nde dampita on kadi aray noon kadi ko kamɓe ɓe on ɗon ɓen jullude on ɗon tampude na Guinée en fof ko ɓen noon iɗon andi Elhaj Alseni Dalaba Bawuri ɓe yawike on ko pale Bawuri kono waɗi o jalowo Guinée Bawuri
o jal o gini kersa ɓuru ɗum mi torike o mi jeji o yewte ko fewndi ko so yewtali dumbuya ko gasta ko laaminoɓe ko yaati duuɓi sappo fo wawali gaynde wawali so mo laamiɗo ɗo duuɓi ɗiɗi tati si ari bonnani e leƴƴi ɗum anndide dumbuya andi ɗon andi gila dumbuya ari o wari ɓuri 700 personnes iɗon howli ɗum kama iɗon andi koye nafi son anda awa mi yewti o hunde wotere elhaj alseni dalaba elhaj ibrahima ousmane elhaj mamadou sali so wattanali hila billahi wallahi so wattanali hila hewti potto hako gimba ɓuri tegite mon ni yewton gonga alo gonga asta huɗu sokede aliou ba hulali sokede o hulali o inni yo jama wakkilo ɓurumo soyez fort plus que ma onon kadi wakkilo ɗe hollongi honno fewndi mi ayno lanɗo mi hulago e wotogol guine mi hula kadi jamais yande mi fala wotogol mi yaayi kono yewtiniranen gonga to fi allah mi yiijo yewte ɗi bandiji ɗi ɓaccutu laamu ngu sarte moɓe i wuɗino ƴe lanni sarte moɓe ƴettono lanni onon kadi yaale gonga o fiyoni ɗon jooɗi ɗon tummidi o yi bala samoura lanni halkinirde guine fo bala samoura o yi ko nodduno aliou ba o inni si aliou ba wattana yeɓe o inni ɗon andi wattane hiila jonni ndiɗen juure mon ne Elhaj Alseni Dalaba yaltinani ɗi dictateur ji ko leydi men haalaneɓe koɓe gasta kon si gasata tawi on andi few gasata few haala non guine gasta on acciti on sortiki hakkude amen o yiɗo ha ton taw on haalali fusta on yita ko fewde kon ka andi ɗo wattane hiila moƴƴa sina ɗum ko onon kadi sakkitorto onon noon on sakkitoray Elhaj Mamadou Salif Camara on sakkitoray onon par ce que hiɗon tawa e ɓurɓe ɓe waɗirde ni hiɗon tawa Elhaj Ibrahima Ousmane Ba mi yiɓe nde ñande timbi Madina mi yi yewtere mon nde fop mais nini ko so lanci vidéo internet jama fop yiye donc wattane hiila moƴƴa coordination haali pular Elhaj Ibrahima Ousmane Ba secrétaire adjoint des affaires élisées de la République de Guinée mi haaliral ɗum kadi manque o respect mais ko gonga mi yewte mi gite wutto gite mon onon tigui koy no fellitani on ko gonga mi yewne haalde no fellitani on si tawina gonga inne mi fenay si tawi hen waddal inne mi fenay